el que volíem era escoltar les reivindicacions que ens feia l'alcalde. No se'ls han parlat del puntal del Llop, però sí que volíem vindre a conèixer-ho, perquè en reformes i en actuacions com la que anem a fer així, no sols és una obra, no? que dotem econòmicament i que anem a executar, sinó que és una forma de posar valor al municipi de Olocau, en aquest cas, i a tot el Camp de Túria. És una forma de reivindicar el que és nostre i és una forma també de caracteritzar, no? Lo que marca la diferència en els pobles i el que es fa únics, no? I ahí està la Diputació per a invertir en els nostres pobles. Del Museo de Prehistoria y la Diputación de Valencia, pues enseguida agradecer en primer lugar pues a la directora del Museo de Prehistoria su predisposición, como no, al diputado y sobre todo al presidente por la agilidad para poder que este yacimiento, debido a todo el crecimiento y toda la cantidad de visitantes que tenemos a lo largo del año, pues que esté en las mejores condiciones y no tener que lamentar ningún tipo de pérdida, sobre todo material, ¿no?